haben diesen Tag alle sehnsüchtig erwartet und Alhamdulillah, wir haben diesen Tag erreicht. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diesen Tag und die nächsten Tage inshallah in Gesundheit und in Wohlsein verbringen lassen. Amen. Inshallah weiterhin, bis diese Sicherheitsmaßnahmen aufgehoben sind, sich auch daran zu halten. Und wirklich auch weiter als Ordner hier unterstützen. Möge Allah Sie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi دلقن خيتم ستان ماجد حديلنا وي دحل الرز بدرر وي داش 9 متر يقمت كشتش داخيتن الحمد لله دقدك رز بادي دالت احي بيت كيل تاخ ان شاء الله قدعه ملاقي تملش هر دعني سلوش داور دو الخيط كسا كيجي بيرش ملات الله برحمه شيء çokaçılsın dol berş model diye tüllükür ve gavayı şolşa haldu da qıştat yot maska da şey lamzın tosuma xliyşu da dal muğlaq qida diken zanisturdu alxiyat